Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. 2020 nubwo wabaye umwaka mubi, ukaba mu mwaka wahitanye abantu batari bakeya, cyane cyane abantu bazi icyorezo cya COVID-19. Muri Afurika 2020 ababaye aba Perezida 12 barimo bane ba EAC ba East African Community barapfuye. Ubu ngubu ababaye batanu kubera ko hari uwo bita Petro Buyoya nawe wiyongeyeho. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho tunabereka aba perezida bapfuye muri uyu mwaka kandi bari aba perezida b'inararibonye bahoze bayobora ibihugu bya Afurika. Tugwaye ikaze wahereye hose, ukanda subscribe ni ingenzi cyane, ubundi ukajya ubana natwe 5 kuri 5. Umwaka 2020 waranzwe cyane n'inkuru mbi ziganjemo imbere z'icyorezo cya COVID-19 cyahitanye ubuzima bwa miliyoni z'abantu ku isi. Usibye n'agahinda katewe n'iki cyorezo, hari abahamya ko ubuzima bw'ibyamamare n'abakomeye muri politiki bwatakariye muri uyu mwaka ari bwinshi ugereranyije no ku myaka myinshi ishize. Izi nkuru zageze no ku mugabane wa Afurika, aho muri uyu mwaka wa 2020 honyine abantu 12 babaye aba perezida b'ibihugu bitabye bitandukanyije n'ubuzima cyangwa se bakitaba Imana. Ni abahe? Duhereye ku mwanya wa mbere turabasanga uwo bita Daniel Arap Moi. Tariki ya 4 Gashyantare 2020 Daniel Arap Moi wabaye perezida wa Kenya kuva mu 1978 kugeza muri 2002. Yapfuye afite imyaka 95 y'amavuko. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kenya byatangaje ko Moi yari amaze igihe kirekire arwaye. Uyu Daniel Arap Moi yayoboye Kenya imyaka 24 yose. Ku mwanya wa kabiri muri uko kwezi tariki ya 26 Gashyantare 2020 Mohamed Morsi Israel Baraka wayoboye Misiri kuva mu 1981 kugeza muri 2011 yapfuye muri uwo mwaka, ariko bagirwa mu bitaro bya gisirikare. Televiziyo y'igihugu itangaza ko ubuzima bwe butari bumeze neza. Yari afite imyaka 91 y'amavuko. Undi wa gatatu hari kuri tariki ya 30 Werurwe 2020 Jacques Chirac Yohombi Opongo wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1977 kugeza muri 1979. Nawe yarapfuye afite imyaka 81 y'amavuko. Tariki ya 8 Kamena 2020 uwo bita Pierre Nkurunziza perezida w'u Burundi kuva muri 2005 yapfuye azize indwara y'umutima ari hafi kuzuza imyaka 15 ari ku butegetsi. Yari afite imyaka 55 y'amavuko. Ku mwanya wa gatandatu hari tariki ya 24 Nyakanga 2020 uwo bita Benjamin Mkapa wabaye perezida wa Tanzania kuva mu mwaka wa 1995 kugeza muri 2005. Yapfuye azize uburwayi nk'uko perezida John Pombe Magufuli yabitangaje ku rubuga rwa Twitter. Mpaka yari afite imyaka 81 y'amavuko. Uyu Mkapa akaba yari umusaza wubashwe cyane muri Afurika y'Uburasirazuba. Nanone tariki ya 24 Kanama 2020 uwo bita Pascal Lozba wabaye perezida wa Repubulika ya Kongo kuva mu 1992 kugeza mu 1997. Yapfuye afite imyaka 88 y'amavuko. Nanone tariki ya 15 Nzeri 2020 uwo bita Moussa Tolale kuva mu 1968 kugeza mu 1991 yapfuye afite imyaka 33 y'amavuko. Hari kuri tariki ya 10 Ugushyingo 2020 Amadou Tamar Tuse nawe wabaye perezida wa Mali kuva muri 2002 kugeza muri 2012. Yapfuye afite imyaka 72 y'amavuko. Jerry Johan Lawings wabaye perezida wa Ghana kuva ku tariki ya 4 Kamena 1979 kugeza tariki ya 24 Nzeri 1979.
kuva mu 1941 kugeza muri 2001 yapfuye ku tariki ya 12 Gushyingo 2020 afite imyaka 73 y'amavuko. Uwila Wings akaba ari we ufatwa nk'uharaniye ukwibohora kwa Ghana. Sidi Mohamed Abodo Cheki Abdallah wabaye perezida wa Repubulika ya Mauritania kuva ku tariki ya 19 Mata 7 kugeza tariki ya 6 Kanama 2008 yapfuye ku tariki ya 23 Ugushyingo 2020 afite imyaka 42 y'amavuko. Mohamed Taja wayoboye Nigeria kuva ku tariki kuva mu 1999 kugeza muri 2010 yapfuye ku tariki ya 24 Ugushyingo 2020 nawe afite imyaka 42 y'amavuko. Nanone tugarutse kuri uyu munsi bita Pierre Buyoya wabaye perezida w'u Burundi kuva mu 1987 kugeza 1993 no kuva mu 1996 kugeza muri 2003 yapfuye hagati yo kuri uyu wa 17 na 18 Ukuboza 20 afite imyaka 71 y'amavuko. Bivugwa ko yazize icyorezo cya COVID-19. Ni benshi bapfuye muri 2019. Umwaka wa 2020 wapfuyemo ababyeyi ba perezida w'ibihugu benshi muri aba benshi bigereranyije no muri 2019. Nka tariki ya 25 Nyakanga muri 2009 hapfuye Mohamed Bejikad Aseb wabaye perezida wa Tunisia kuva muri 2014 kugeza ku munsi w'urupfu rwe. Icyo gihe yari agejeje ku myaka 42 y'amavuko. Mohamed Morsi wabaye perezida wa Misiri kuva muri 2012 kugeza muri 2013 wabaye we yari yarapfuye tariki ya 17 Kamena muri 2019 afite imyaka 38 y'amavuko. Robert Mugabe wayoboye Zimbabwe kuva muri 1987 kugeza muri 2017 nawe yapfuye ku tariki ya 6 Nzeri 2009 afite imyaka 95 y'amavuko. Zine Ala Abine Ben Ali wabaye perezida wa Misiri. Dawa Jawala wabaye perezida wa Gambia. France Albert Rain wabaye perezida wa Seychelles nao bapfuye muri 2019. Inkuru rero twibandagaho akaba ari inkuru yagendaga ishira ku rutonde abaperezida bari bagiye bakomakomeye ku isi bagiye bapfa muri uyu mwaka wa 2020 ndetse tukaba twanasogereje no ku bantu bapfuye muri 2019 bazize indwara zitandukanye cyane cyane bari abaperezida bakunze kuyobora ibihugu byabo mu bihe byinshi bitandukanye. Wowe rero ukunda kubana natwe ukanda subscribe ni ingenzi cyane kugira ngo ujye uhorana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byinshi tuba tugenda tugutegurira mu makuru menshi batandukanye ndetse no mu byegeranyo byinshi tugenda tukugezaho hano kuri chaîne yacu. Akaba ariho kuri chaîne ya mbere mu Rwanda ushobora kugenda usanga ibiganiro byinshi bitandukanye ku myororokere ubuzima. Comment ubundi like share ubundi ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Ciao bye.